awa in qora meya awa taga honun jongiye in qora meya yambangu yendi ti alla jukununga na wure gawe antaro kenga jamanga boye antaro kenga dawuda be gani tunkanga ko tasu tanji kero wudunu karage sireo a gardini ko tasu urosu kami ya garewa maga tunkanyu ko nyeni aw yelingen se xanem ko bo alla ma afaso ngunta ko tikenga koy ara ko maniya zabura ay alla hin ko ne be nyana alla tigay be nyana ken kitabe be ga nyama ara tiga tikeni afaso ngunta ko nikeni amma duna faso ngunta ko ay ken mu'minan kita ken mu'minan di aw kahirin di ken sabuni allah subhanahu wa ta'ala anta inda khairin nyanda ande ken ko ni komenda antaro duna kallenga ba agara ho nyanda duna di islami arami ya kahirida alla ne khairin jatani iko mesiren kamma awodo igara basiye be ne unanda igara jukku sire be ne unanda awodo kenye bismillah قل يا رسول الله يا موتني دغني ان كنا يمنكري اغراكم اغراكم انت كني الله تناي قوم ملكانو قوم اوزيري قوم عيسى قوم الله ولينو كم بينو غني الله كم مسرون غدي ان كني خير كندو ديتنا هو دبري فلا يملكون آتيكم بواكم بتهو نوران تكتمرانني توران غريندنا بكاغيد إيرانتا يلا نكهانا ناكنيا سرتاني أولئك آتيكم أنكو تسرو كواني يمونا أنكو غاو كنيا نكمانيا ملكانو وزيري عيسى الله كمسرو أنكو كنيا نكماني ناني إيرانتا تورا بكاغي إيرانتا يلا نبكاغي يبتغون الوسيلة كوي مي بهاكي كونا سوني كاتي نياموندونو إلى ربهم كاتي كمان غادي أيهم إباني وباني أقرب كينغان تينتا كاتا الله سبحانه وتعالى إنا كينيا نيانا إي كوي منا هاينا مغو بيغا بنتين توندين الله إنا كينيا دبرني كيلو ين الله يخمو إن كيون مريني أغا يمنا هاي مبيغا وانتين توندين الله إنا كين دبري نفردا نيا na nahilanga bondi anna tinto allah imenu ga tindai maka kunya kamaneya i kunyi men allah ko munye mo be ga wona sabu ni tintondi allah ida dai ina kanya da barne wa yariduna ku imenu gigindini allah taala hinnayenga iwo kanna allah yangan katayenga kebren anken na kinya na kamane khammo kebren antasri anna komenya kamane hari himmeni woni allah ko mo horunga ille magine yitte kandundo gidundo hangundo lambunga iso ambana ko ma wondi anta gemmi ani ho nya kamane bismillah ya rasulullah an kamanya ngang katayenga kenya anya kan hoyde siren kanu kamanya ngang katayenga de kan honya ni de bismillah amanya gilli debe dungo suya maganda ugu tunganga owar ni ken debe dungo nun kari lagara kotan kane de maoni yangang kata ya ken kotengani kenya asahante ngulla wili ma hodudi masura asahante ngono kenta gilli debe lagara kotan ta debe nyini siki ayni be sukara in karati butun fotoyenga ma oyi mena me drangani aha debu hokasun kara na kurban sigindi na hokasun kara hukurban sigi ma siginde nan toga budu nan futa sunkara tunguren debendi gaboye dunadi daroye be sukalla ayan mun da kenya kanda an karata ndu yawo ay mena me drangani lagara ko tan konde ngini ngani be suka honden kara debeke kutanu nyani wa batanu nyani wa beso kala sanda to ko no khallen suroni bismillah وما منعنا
adi ho nda ku kabana an nursila bil ayati on kinniti ayanu wa ga ayanu be mundu ay wa gidin na nyakundu jinna nyakundu gidun nan diga bakano malikanu nalli allati honto kabana ga wanyana illa an maganta ku yani hananun domi garan kuduno ta aminu ngade ya ayanu mundu gara kiniya kono samunduran ko ay wa maidan kamanu ay wa fir'auna da musa ignati himbe kimunyana ngai tongondi wa ima tongondi kibrenga himbe mi hanaganya ahillanya asikanya anakatanya wa kibrenga akandanya bane dungai ngamanya halakenya lini ibra insimme kinga de in kanu kengure wa atina samuda ora samudan kongu inyo gonnanga ila wari yagenga فظلموا ga بها ikahira utayde ken sabuda odi halaki وما نرسل kengana dangi okunta kindini ti ayanuma illa takhwifa ma ganta baba andeni kembanani ayal lan tasrin tongondini waru tina nan kanundi wala ma an tongonde ngara ayal limbala on kamati ayan ngandari musakai la ayal lan tan tongondi kande ngo alla ya maga ayal limi min takhwif وإذ يا رسول الله إن بران سما لك أوغتان دعني أنك منا أغورون غادي تسرون غادي توغون أدي لانينا وما جعلنا الرؤيا كاندا نندي تغون سكمنتي مقهورون في قبضته تعالى تغون سنقنتمو الله سبحانه وتعالى أريغاندين نغندي مغا كانيا الله وان تانغانا وركي كاندا سيمكي وما جعلنا الرؤيا يا رسول الله أكما أيوا ورون كلونيا ورون كلونبي وغرا كويانا خرين دي يعني ورون دي كده يره هونو تي تيو بيتا مغانترني بيغا كوني تيغا بيتا تي كوينيني أي عندنا كوينوا كبيرنا ماني سوكان دي هنا mani daron ta kuna kendi mani karamana kendi tillama kenan ngem mu'jiza siren kui idiga baitul muqaddasi idiga kambati hana hillandi sikani indu Allah sehe hari kahiri mo kuini kenga kahiri au cha masalli au kuini diga kamundi au kuini Allah kuyunga ndai kebira mani difference no kendi arabun kanneni ar-ru'ya kinni kuyunga ar-ru'yatu aha mo kinni yagarangallinga ngabari anta kabina arabun kanneni anna yagarangallin kana khiri ar-ru'ya na aliful lay anta gaba godi ar-ru'yatu kinyanga ba ngakigani hikman waye arabun kanneni awa agundun wani kirai ara kiri ru'ya mun sabura ma anya wurondi wa ahintaw koy angana kuy honga serengo kuyni hi orenga angana ti anna kenya yagaranta gondi sino mano golani menga suka mantenga li wakati nen gondi kongondi milti bane milti no hilli angana tanna kempi nya yagaranta gondi angana sino mano me yani kibra Allah faranda kinno ku khore wari dunadi na kinno ku khore wari kamundi wakati tukuna nen nogondi laylan wuronugo kibra ataw koy kunta mo nya sabra ala akhiri ar-ru'ya kibra angara kebe wari wurondi ogara koyanga na wudu makka nan diga baitul muqaddas kabakono nambugo baitul muqaddas nan diga ma an kaman gundolle mago nokubi agara ken suganda anda an diganten dan sagande angara himbinu wari o manya illa fitnatan ma ganda jarabe nyai awasurunda ngani o ma koni aga ko gillenga kare anya sabuya ko nu nyurro islam gonde kunti jato ngonde mehe kuma garo kare anya sabuya ko nu ronda kase kumbugo kundi jato ko mbime hitigew anya sabuya aw bagar rimenu
kun qalasi dadai parce que daiman timenyo alla maga ana okorni taya hinu gune gana bu a jarabu nyande duwawu nya arnangem na sawabanga kinga ne nyimine to ngundo garenga na tuyi utano no baka alif lam mim ahsaba an-nas an yutraku sudan la daiman o jarabina yanko bita maganterne ke kana kallem pakatanya kini bismillah والشجرة عدي يتنغا ومكينيا كينغاني يتلانغان دنغا أبي قبارنغو قرآن دي ومكين قنيا ما غانتا فتنا كين الزقوم يتنغا تالا سلمو جهيم دي كين يتقانا قباري الله لا كوني تي زقوم يتي أو سينو جهيم دي aywa ayung awa are min ko min samang bure nyon ko la ti jahna walle men nyiga ndenya ni ay ti muhammadu angaren kutenya angaren kutenya ho ngaketa angenti jahna banyango e ango kendi qare anti yite ngo senunu yimbendi kinya na kamo kiya kana ya tokunga keni bale keni gare aka wakati anya jarabe ara hodu bunu islam agundi ara hodu kabaron bismillah wal khawf akuni bagana tukuya فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا alla gana seren sono men bere anna mungu angure hinunga nan soy alla farenga tikeya makina mbun islam agondi kini mungu yin ara sondo more alla laniye imungu ndengo kenga nga o yimme garawo himbe nyana ma o yarengo himbe isa onde kenga boke khataw ban yawono kafir ndo munafiqun ma yili alla farenki wa harima kellenki alla la ni nga ko bani wo mun kinga nga itu gundengo isa gundengo o yimmero mena gampinunga an kana ni o yimmero mena gampinun kana ya mo honu surno hon tasruno hirigen wo yimbi ngoren tonni arabun so kento hungarnda yahe hungarnda na yimbi ngoren tonni kendo funti hon asenu yimbi nega arabun so kento iwo migen tawndini na kutukutu na sir hirigen wure awatonni anta bini atawon so kento yelingen ni wono di samandal iwayi tembu ngini na nyam muswaringa akin yelinge ke aganda mere kampi hon kutungra sendi mo ni dunya kondude awa hayni yimbe kumura kute binu ndo hoyno yimbe kumura ka widu serno kenere na lo yimbe ni tite ni du jege jegadi anta bini aw tlaqari aw kampi baka iya okeya iwo ketu isante oke iwa muswaran dabarni ay inde na wari jubani wo tay mutun tay alla ganati funti hongo sen nu jahannabari ma yungu tande atago honu wangi ni maga wo yimbenguli le magon daiman munahari kahiri alla kabako aw ken kutana nga hadamari mun tuwagu asan dongo kenga
adama mun to kona kini ya koni tuindai Allah yani ke da ken Allah be gari tarabana mun tuindi kaba ko ma ke Allah yimi ngadi kaba ko be yana be da ma ken guta ngamuna harendo kahri ken no ku yani futa wakati su wala khataw ni ken ko بسم الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وإذ يا رسول الله أنجن برن سما وقتي ملكا دعاني أنكنا سجودي آدم دعاني ملكا سجودي ما كنت إبليساتي يلين سجودي يمن دعاني وأنت يمي بيتها تداتينا قال awa kebrenga awa iblisadi allah khibari ki karramta yani honga angara daro dinan dinge wa yani kinni qoyni inna rasulakum la majnun awa arkin sumbana hadha allazi karramta alayya ginde agara ko ngi halle ken daron ta ko ngi akinna anda kya daringe anda himbe taga min hama'in masnunin anda kya hasinge Allah kibnan gem pasai nta dugini nta ma yang kana dangani bismillah ati wallahi Allah ngandinge dugundi kata sigen kotanga minga taranya mani adiba konsuya magando tunane akuna Allah da mbange kari ayime koni nka are mun koni ngasu halakini ni sunya mana nyime ni mani nallo jahannaba di ko me garo jahannaba di bane ista'asalta antara nyime ken halakenga khasiru anfusahum am perdi anyime di killa magni hotanay ken iblisa kuna kannani alla da tibasa alla da am pa ba hasiya adamare mi hakarante nya sabuna alla o ke ko nanda tanyero qur'ana di anna iblisatu ampa ba konneni attaqembono ampa ba sabura akuna alla da asuka humantendi tiwo are mun taqembono dini igoran no kube idare mun rano alla wa konanda kenya sabura annandu mogoti iblisai anna latai maga nyimide atiwo da mbatte no konso maga nyimide iworna pinsu di maga nyimide anganda nyimi aywa anyime rampa wa ko nende ma de duare men kanti hawa ko nende ma de bismillah qala Allah jadangani izhab angara ko way diga awa angati Allah ta himbenu ya Allah ta kun ngida kuntanga faman kibirenga diga wakati be ngawan duku lagra ko tan ko ne ngayemme beide kengarange iblis abatu gilli adam remunga annatu jahannaba ankin do kun subaraje nikenga jazaan annatu jahannaba ni baraje ya kinni baraje ya kinga beni kin tugarunga beni atimante ni tugaru timante kahirago junum takotay yimben kay yangan katen takotay jazaan wifaqan yomi baka diga anni halaki wastafu zaman iblisa an wara an wo adamare mi an ken nyogo no anga katta adamare munni anna ken nyogo tan kannenga ho gani kahira ko kanne ho gani diga mbure ho gani timinde kanne ho mukenga ta gemme Allah islamina modi taronga ken sugo kedi ken sun iblisa kanne ago kamana an nyogo wajilib an nankaru adamare munga tan sinunga adan tama antranunga kinni anne kamundi ho gawo alla kutay ndigaranga ni ho ya andigan tanga an satu digano ara kati kutia ara hayya ara jenia ara sarunya warame ho gane wa digarabe kan tagemme allai awa kensu ko ken woni ibulusa yana gangu ganan daga kenya am pay kama ibulusa gangu kan nyimi
bismillah wa sharikuhum ati an arbarum kapalle magunu ina burundi wo ganin na buri haramiya riba bosinde hainde jibitinde kenne nyagaminde nambarantawo asuka humante ken suwo kedi angara nya na gure banan ka hankalenga anda iblis kalenga hay bismillah wala uladi anni kapalle ma ulemundi a jenaremu awa yagare jeni awo yagunga ay miru alla naga kelleme be hayin kinare mehe iblis har menyani yugori yakengara waranden timme ake ngatu yagare ngatu harsa yahay me maga yokumanan sare lemu benda kite iblis har munyani bismillah wa'iduhum kebrenga anni nyina nan duwundi ndenta baraji ndenta ke farungo himbe konni asugare kitabu ngo himbe konni asugare asu ni digalinga nye kunwa anna ken qogondi hakrendi ni minindi kendi وما يعدهم الشيطان الذي شيطان انتي او ابتانم نينا هو سيا ما غندم مرسن يند الله يقرن دال اغو هو تنكون نان هيمبي غادي ان مي مون قلنا هيمبي غادي خفارن قلنا اتا كمان ني غادي ان عبادي الله تادغاني انك الله تو كوم سرونغا سلتي يمانيا انك دغاني كومدي الله تكونوا بيخو ندا سوني وندا anta kengo I hosudi kan ko masrun unda kan dal Allah ndiya wa kafa ya rasulullah awase be sanai bi rabbika ti an kamangane kibira iblis hay himbe ga dangi Allah ngana hay anna nyimi hay kunan tak mana kan nyimi de kunan tak man diga ya mari ngade kuna takan dan na burendi de allemu kuna iblis are menti de kuna sa undengo annabi ni mundo qifarun ado kitabun diga kanu ngade angande ke modi kibira alla gati amak aranti ko mube kibira nga anka hukuma any mega wato anta ke modi kibira an wa iblis ama ngade aka kuna kanni ni iga worono no kube mi gara lono kibira an kitembu gama an kitembu gama التي أكمنا مرسا بسم الله إن عباد ربكم أنكم كمانا كينياني كمانينا كينغا هوري مرندني أنكم دغاني سبجيني كوسابرا غنا مرندي تجاونا الله فسون تاونا الله تعالى الله مغرهن ناناي تي أنكم كين أغرا هوري خاجا غدغاني سبجين خاجا غدا وإذا مسكم gilli torangandan kum meme na to sabijindi akanu aga mari to jindi konso manaran ka wono aga kem batunu gilli allah ma allah bane pe aga mungunu honsi allah o kisindi allah anga nin kisindi kay ana takungudo falamma birakebe allah gara kisindi aga kinye sellanga aga na balli qare baka allah banna umma ati kesirenya كفورا aya fisiringa leyde أفأمنتم kebirenga amma kanude angen duntenga ko أن يخسف جانب البر sellan tatinna maga aw yanka tanga ga amma kanu ke murede hangen bane hiji Allah kallenga koy anga kanu hange kere mo gobe ambu halle sellake mi anta mo nyendi di aro munye ke yanka ni tanga nan jurtandadi kuma gara himbe me kharuna أو يرسل حاسبا amma kenya aro koccen qini عليكم aga kamma na koccenya na ambane tele kuma gara kebenya ashabul luti aro kenya na ambane koccen nangri لا تجدوا وكيلا aga ntari besanani aga dangani أم awara أمنتم yalli wana ke to na amma kenya anyi me sagunde ngai qawa an yu'idakum fi allan maga sagandi hangendi تارة tatana أخرى angen فيرسل sagunde ngai ngew wundi takarno jinde khare an sagunde mo kenga anta kentu arawnyana tatana ngandaro jindi nan to jindi ani tambon to kandi
ويرسل قاصفا أنا هنك كرندانا كي عليكم أهورنا من الريح باللي هنك بورنا أنا هورن قصو نانتقون دادي فيغرقكم أنا غتوني نجندي بما كون سابودا كفرتم أغرى فسرين الله بنياتنا ثم لا تجدوا ke تبيعا halle aganta awa golli buri battana nyini Lakum aga dangani o alayna kamma bihi bihi ti anya ingare tabi'u nyini anda kenya moni sabura ngam battatike alla ganda komelliga honta maga himbe gotini alla moni sabura anda kenya alla ngam battatike kintaro bismillah ولقد كرمنا بني آدم wallahi o kuda adamare mun daro وحملناهم Allah ti kundunga akuna adamare mun ori daro dina ta konsuya iwo yigene ti kitenga indira kembe hinene ist iwo tirene ti tami itaga mon sreni kitunta awasendi munyen su tage adamare munyada malikanu mu khirimana sahandanu tangandanu ado kentana adamare men sumbana kedi akoni me himbe gara andaro kebiringa ankanka an hito ken kallenga andaro ndana maga kuta maga logo kembidi horawa bismillah فحملناهم أو قل درم تاوكويا ود أدمر من متو في البر أغا سلنغوا ما غو هنگندي أنتان تاي أنغو نقصو أو مسيته نيغو كما كن درم تاون كامبا تان ترندم بوانا ورزقناهم ود أدمر من مرجعا اللي هو سنوا أني غندي أنا سوسو أنا جوري أنا كتمبو أنا كوتشم بوادي أنا نجامم بوادي أيوة أنا سرو نامويندي ناموروندي يعني أني غندي أروه جاني تبانا ونوا كانتين كمبون ونوا دي كاكين كمبون ونوا ردارين كمبون أو جرمي سني نانكينيا أنا يوكي ميانتين نانكينيا أني غامو أروه تبانا أني غندي أروه تبانا وكونسوني أنكيني ما يغندي خاري kini daron taqwa ibrahim allah bi gara kinyanda anna allah daro adar ni maniya na tubane ya na harun tu na kitabun tu nan sagu harun po konin tenga wa faddalnahum od aramarum basonni taga hogga be kamma billi taga honum be ugara kun taga awa hasanun tagu kempa taga ho ora hasanun di hogga be hugabe aha ma kira wonyana manu mananga aronyana alayime hade malikanu wadi adabu iyam pasu dina hade malikanu al ashaira ugo asharu go himbe kamayre sir qayqrandu yani annabi nyumundo qifaro kunnam pasangunda malika qayqrandu yani annabi nyumundo qifaro impasu jibril ya impasu mikail ya impasu israfil ya impasu azrail ya aywa ku kanda buguno ku malikanun nagati qahanam pasu adamare men suya wa kebrenga adamare mun kutunqa kebrenga sire siru alla kum khoru kun qahanam pasu malika kutun suka mandenga anda bugo malga khorgu no atiya kiyana ash'arun kun itikhadinga hada marimu pason taun kitene malikanu bismillah yawma ya rasulullah yangenna kotan simma nad'u kulla unas oga o zawasre be suqilli imamihum ti kanangenga faman killa fo aram qanni al imam mana gabe yani la gara kota mana kiri gaboye asono ti kanangenga aw nyana kinga ti almaminga aw nyana kinga ti killenga arabu no killen kil imam aw nyana kinga ti gollenga aw nyana kinga ti kitabenga aw nyana kinga
ara bukanne imamu ngana kesuya ken lagara kota ti manu ya manu jamu ummu amina kinga yumatonu ti yumatonu nga nan kra yumatonu de amina kinga ngol lagara kota kesuwadi hulani remme amma to nyan koddi amba wato on takonni hulani remme hulani yumatondi qur'ana dunkenyani misal ndia kebrenga aywa alla farin yumatonyani aywa agani do imam beya hanafin kenyani ma shafi'in kenyani ma malikin kenyani aywa aw khilli kem modi kin agande hosreya kem mo bane gani batiye be anga wanya na kum batiye dungonun ka kun ko kilinan ka huma me sadaqandanu na lire hulani wadi ar hulani jihari nyangan na lire suma na lire makada bismillah faman ati yemme be utiya la kitabahu gara kotanga jamanga da kamame kunu na besu sura na su kamame himbe nugan himbe a digen kotanga inda serebe kitaben kine biyaminihi ti tayenga kunni ulalin tonga kuma nguto suru yaqra'una kuma kitabahu kitaben qarana wala yuzlamuna kebirenga intai tonyana fatilan hari tamro kotengarin foramme enta kenyana waman kunya ni serebe nungara tongari dunadi iga bira kama nankara kama wa manati yemmembe kana kenganya hinkinte ke dunadi ke nyemmega la garaka ana hinki wa adallu dunadi sabila annama tongari anga bire kahiriya ankara kahiriya la garaka na angu hinkini wa adallu ana samu sabila aya an samu takille wa in kadu ثقيف كن الطائفان كوني إري كتا الله فارغ مكة كنا الله فارغ مغلوبية وجو محمد وانترو نام في كدي ما هي ونو أن أدران ساران كنوي ونا وسوتي كنا عرب نكما هنا أنت جاكبوني hillandi kure ñugo wuti nga nek ni o takentadi asikandi o salle kurunguri ga yedo sujudi entari o sikino khaleya angana dumi keya o worno kene difference nga o do kutuna nga o kudo besu bana di honsuro kunta kendi ori meni kay e kenga na buno o bori ngono lata kebrenga ango tokono sine bane ona addaga men kita ken maniya arabu ndo bori ku hongornis yiri khalle ona kelliga kinga na dangi kendo o wa qosono oslama o kende o wa nyana komi angara ko ni mobe kinga na dangi hurumi ngom makayre anna hurumi nyugo wara taifa kana indati anna kenya man sabura an wotini allah antinna kusunya or kenya sabura allah faran kuru aga kuru ikunta mai ikunda simarni dunya anta tu yo himbe ko ni hina e serna islamiya antan tangen dawn senga antan khurunguri gana serna islamiya anta jakabu ni serna islamiya inda de khara kurunyugo bugu nan ta kenda gendi anya halle islami nga bor nan to am magasine nan ko kampale nya hurum nya koy makka khalle mo me anta to himbe ko ni aya nyanga bismillah wa in kadu Allah fare ati seruku tindo ayabtinunaka inyan jarabini anil ladhi kummaga ko gara ken wahayna ko katanga de litaftari ghayrahu tanken na hotana kutu na ken sawo ko to kuti inya mun nan ken da barre
وإذا wallahi anga nda kenya لاتخذوك ti wangi nyana خليلا immi njangenga ولولا أن ثبتناك o gam paganan sabatindi لقد كدت antin to تركن honne شيئا anna mile katiya honne anga oran sabatindi aha wasa ira dabar mogobe nan surun mogobe nan mali alla farenga mogobe ikunda simma awdu ngene ke islam o nganda ko ni bane kenya lada kibira here suko kenya na anta balla kenga iritigay bismillah إذن wallahi an gani kenyana onya ante mundini ngarinta onya ngangata jidinga aro kalle ngangata jidinga ثم kem palle la tajiduna anta de mandana nyini andu daga alina o kamade haka e kidigami jongo koy alla fare kahirin la likatanga na shartu shartan kamma anga de kinye worno dinandi ala be ko mobe ati wallahi anga nanya duna yanga ngate wa dubline la gara khalle wa dubline wa di mandanan tanga ku be khalle ni asharti o kapanja banga diga min jongo ko alla fare me koni muradu ma yumato yani shartu nda me gurjana ibla serebe sharti wando serenaga anke in kitay nyo ken sharti di an hanya nadi ken sharti kharu salama on dageme kibra kemme nyo ko ne ko hanada anga wana la ya mbe sabura de allati wallahi duna tampiye ina dugulan kamma la gara tampiye ina dugulan kamma wa gindango kanna anna kamundi awa akalle ke wuri anga manya ange nanya na hemani tu wallahi iga ndaliga de mandana ntano himbe gwantlan niya mda islami ma koni so suuto himbe kan tagge mi allah antan niu hi qote qur'ana di allah wa jonko ni allah fare ku be kallenga ni o nyana islamiya bo maharna shartu nu benu gani hagge mu kanu benu gani ampo mundiyen killenye an hakita killenye kin ma ya sabu inna allo ho di himbe kan tagge mi andina imi go sokono ina engrais liga na posoni liga koto li sokano wala maro sokano anga nda tukana anna hokai am pay garo ribandi anna hakito en sabura alla kuna duna yanga ngate wa dubline la gara khalle wa dubline wa antan harbana suranda angil lahi ngo goyni tambon takete ne sere khari be su kalenda nuru sam annak ni banginga himmenu ga tago de man tongu benu ga tago o jagunda na misanu de mana ina guren kinanga angana tukana anna haka pai angen islamine akullenga anda tirriban paramtene ribanya ni tambo ga wuti atugante hogo kapai aga gemari tambo wuti wakati nga kenya to riba anda wutu serebane magaw suro hillinio hankanio jamanio aswa to riba anke nani melo ke ngore basanan no samunten ni mpokita mo nyen ke allati wallahi nar jangan qate wa duble nan kamma la gara khalle wa duble nan kamma wadde mandanan tanga yani kenna buren tar nan dema serebe ga ma korosi awtu lengi anna korosi sere su gollenga ni riba gollenga la gara anta dukide gilli dunari yere allah ya gara mo be kawnyara antarna harbani surara aworni chore mi tarnon pilli serebe ga ma korosi a korosi lengi allah diyan kana anta gilli sere sugati yo homundunu ti allah kutayni o mati kahiri de kahirni kahirni islam ma gon sharia ngo no islamiya kama islami sugati ke wi sagonya mundunu ti allah kutayenga anta harbani sornanda anta nyana anda ho ya chore halle
bismillah وإن كادوا kenya makka allah farengari madina kahana yahudiya nu likatai itu muhammadu igun walini maniya inta munda allah faren nan to yedi hasida ko sabura aworni hin kamana ko ligiya itu muhammadu abul qasim angatu anabi nyimu awireti i tawrai ini shamiya nan gaba kingini ngunya sennenga ibrahima nyino ande bunyum mun suka humande oti angani takani tammu segu nyino nye kembirenga anta digana no kinde angani meya man kana romani nye romani ngono romu yani non tunkanga lengi ginango kanna kunga ma kanu angande allah harenga allah wornandi naka jahay nankini nan fute ikunya na allah tangen ko ni allah farenda la allah farenga na go kanna aro dina kema kine madina allah farera butundi ari mo gon surondi aro jama ibugum madina na kilonu sikki haqqetere takriban asigino yo jaman kutenduko na allah dugu ana luzun kiniya kebirenga ina diga aya ke yanka dawale daiman ina hernya kutunna warankane wa in kadu atimmadu ina yahudiyanun qatindone inyirin ange nyogo bakka madina munyendi kuda ina mbugundi madina debendi wallahi ndambugundi madina ikuntari wuchu ange palle illa qalila maganda wuchinne de ange nan to no rakana liya ikunga simana anga buga sireni kunna hese anga bugo bane kebire kunyi me khalle nyame nondi atikeni seru ya atikeni seru sunna qasaya ogar harun ke kundi an kane gillo harunga harenga bugu debendi bane ken deben palakentenga amma makka warigli allah farenga buno hin qoto nan ma aga wasne senebe خير سنرو الله كم سنيا بدانا نكون قطنا نكون كوني كيف لنا دبيم بلاكي بسم الله ولن تجد أن ترجل لندانني أقول دكا كل قصون ده كني أقول دكا مو قصيني الله فارن ساقي أغا ساقي الله راوريا يمكنون ima kasi kanu hinga bani qurayza ala kunkari bani nadir ala kungrindi bismillah aqimis salata rasulullah anna sallin dumandi duluki shamsi kiyenga nanyingi wakati kebe ila ghazaqi na utukenga kata urom bitambinengo jonko ini anna salli kendi kiyeni kampakatunya na utukiyengi kata urom bitambinen jonko ye salahana ngo kendi la gasara ngari uturo ngadi sawo ngadi bismillah wa qur'an al-fajr ado hajirin kahana qur'ana qarangen go ngana salle bedi anna kenda bari kin hajirin salle nga inna qur'an al-fajr hajirin qur'ana qarangenga ken salle nya mashhuda malikanu ngo shedi nayde kin salle ya la hajirin qur'ana qarange awngana malikanu jondi malikanu benuga wuyere aro himbenu ga worni sobanga iwo menyini nani islaminu musallini kebiranga kuri kiralanga ko hana wosegene iwo menyini alla ni tirndi awatu mo be gani de awreni malikanu ngati gilli maga e khalifa wara munyendi adamare me wornan kuta har sakendi gambani yani Allah ga tingo himbe to agantatu abi tirndini agarin komun to kamo ori to sallini aga nyirni ga orna nyi wo sallini gabrenga e sallim bale ngawidi
nka salla nu ko akibaren nan kingene no salli mbali xibarnda kene no kebir alla na woso mbali kanu ti salli anu kwaye ina logo mo mata ga daga ni ndi adama ari mo hosuru ngidi yo xammo agay mi digani to salli ni agaran to salli kebrenga kemu nyana sabuya hinne ngo mundi ni alla magati sallanu ko barkenga yaghfir lil ladina amanu alla kebrenga kubinu ko tondi ko sallini ya himaka ina hinne mundu besu togola nga akinni ko barke sauda khair sugo baka alla maga na lingu nyan koten kama malika num payra ko ni nandi himbe do sallini arni kunya sauda yewda ho baka ho numa dare bismillah ومن الليل ورون قدين فتهجد من نغرينغري في القرآن يا كني خير جيدين داي أنكم باني كم ما لمني أما كبي غني كتوكو كرغيا كينغا سوكما nga wurondi na ngaringri ke wuron na nan kenke kem palle na ngri ya toni aw ngaringri kennin awa farda jiri ndey alla faren baane kamma alla gara faren krekere ti likubeya aganta kutun kamma ke takhawadi wurosu an kenke kem palle angri ana hosalli ani ke salni wurosu wurosu arkan tammi ma wurosu arkan tamido hillo arakan tammi ma tamudo hillo kem palle awtirin sallini tamu ube tamudo hillo wo kapame xamo alla farilla da qaseni andal lagisu aw arkan hillo sallini yo angande ken kahu aga tamu be salli kena tamudo hillo ya angande ken bugadi parce que na la da qasenga kebirenga tamu sun kaso tana alla faren ma hukka hukke awruna helan kiyai bismillah asa aw sini rasulullah an kamanna awa an wundi la gara kodanga sigi dingirai kenti kan dingani sigi dingira be besu ati kana kini kanjonde makamanga kiten kutu dingiranga kini makama qorenga al maqam al mahamud kini kanka kite kutura tago hon suganda mini birabane ndi kiyenyanka malikanun gorun kati kampate hana hillandi sikandi natandi karagandi tumundi nyerundi bane so yankana nan kori bane nga anga nyina ampun bane nga titamuya jaman birse medi yimbe nyanten wona besu kori kebirenga anga ni talla habane kame wujunu talla hawa kama hin qoto nan qoto hinga na kombu asrenge ne koy ambawa o simine kinga ona jama girndi kata o hawa adamai kebirenga alla nyagoda anyano habai nkera yite nyiga atinna maayiga ngemen de kenya moto hina no yani haba hilandinga besu la garib baka kelle nyugun sikiyade ina kenya kai alla nyagoda nge merin serulanga nti alla mabur la gatagana to kahiri nge mo kanake ngure hina adiya kata isai ayani alla nyugu senenga
isa wotini nge qalle nan ko tan ko su nge serundi mbatu ni nya kamane kenta ke mi Allah ide hilla kape waka kadiya kata ibrahim annuhu halle ibrahim wotini ngera garu sikki kutu garu sikki ni kanton ke ngure da kadiga kata musa wotini ngera sere kari kadiya kata isa wotini nge serundi mbatu kamane kadiya kata muhammad ya I warni kenga inda kara bane a wotini Allah din ka taka keda Allah din ka taka keda bo difference bay Allah farna kutu na gamani be sura hoy goko har gindai illu zuralli kan tengani hoganti ya nga ira hoko ni kita na koni komego kanna himbe wure mi Allah faranga ngi sabuni otaro komenta bana asenun tengo baka juku buren sumaka Allah gatada wa innaka la ala khuluqin azim kenya mego ko stress suka ndal lunganda jukuya akoti Allah faramo ke modi anta koni na nyaka mbanga ko bure ho be gawono akoti kenta Allah farendi anda garna few anta di amayadi Allah ringa ta ke sabura Allah ringa ta ke sabura aw dunge mun Allah ma nan kanjowa Allah tuni yahu man zal ladhi yashfa indahu illa bi idnihi kanjo de ngono me kanjo ne tanya na ma Allah ga na dungi anda annanya Allah farangi tangen ta ko senga aw Allah ti gana ti gande kanne ya ken qoreni de sirama kemme mo hina Allah wotini Muhammad anyun kolan ngurgi himbe ga wamma anna ko ngantirin kana kanjo angani kanjo himbe ngan kanjo lingana nyaga angani nyaga himbe ngakina kem pakata yon ko langirindini kenyi ini Allah nyaga na mani menya hina ana kiten kutu ombu ke liri yedo ke tawyedo awa ke tawara me kamadi aro futijindi kenya ne kanjo ni hana hina Allah yimme kanjo hina ana kite ni me jopa kenga na nyane sa kite ngo kutini na ahinyama arjana dun konu ngorno arjana yimbe dun konu ngorno yimbendi Allah farengo Allah kanjo no kare zarrabani lanyira ga osrebe sonomeni limanan kagoya anga nyiga rigeti junubu nga nangara yimbendi aw Allah nyagana na Allah kanjo aw kunsu tokada yusuf bundi kina kanjo de hilandi hana ke kinya to na ash-shafa'atul kubra kanjo no khore balina Allah kanjo anyahe ko mema kengo hare mu'mina suda nani imaro yimbendi de gairo halle yimben kadi zarrango himbe sono mendi limanan kawoya kenna Allah faran qahana ya jonjo gari kenta do serena in ay mewtini ana sayyidu walad adam wala fakhr wa bi yadi liwa wal hamd wala fakhra adam faman dunahu tahta liwa'i yawm al qiyam ati ke on lamini adam remme suyu mangen ni kay waso hede ira kwa aga ni tukem mogodi ni daro kem mogodi ni kanu kem mogodi fa angani himbe Allah gara khairi be nyanda wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith honga makko awtini yata ay meti ono lemunun qarangundi ike kanu yem mogoga ike ti ganden draponi kiyamaga waso he aga koni mi onatu adama aro kenta na lagara kota suwi ke jonjongure asuwi ke jonjongure gibre imako waso kanne maga onatu igani himbe Allah farendi du kora oga wi tunu mogobe gibre nga komun kana Allah faren pi ko ago tuini mogobe keni humudun de nyai
aro yamari ona kinyanya ona lemunu qaramundi iqanu yem mogonga idaron tagu mogonga oro kinga na qoro o gemme sababa aji maqama nyugo Allah ma ikenta simana aw ko meda mike wa khara Allah nya gainda imatonu su Allah farandi kamina ati maqama nyugo Allah ma sigrati ganti lagara ko da ike wa simana iya honi nka kendi taso khara Allah nya gainda serebe ganda Allah nya ga kengi keda ken ngorono ike kanyo nden no ni lagara ko da يسوع سلم نكري نانيما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وشفعه في أن ندعوك الله محمد كسن كاتشنا أن كوفا سونتاغونا أن وندي لاغرا كوتا makamati gandenga angara kembe nyina ange nyina nda sogene nganya gana anni lo muhammadu kanjo ndende sallenga na kirina nyimeta annake koni wanga ne hay na Allah nyaga kini hosire ga he Allah farenda yumatonu ngalatona Allah nyagida wannan da sirna Allah nyaga na himbe ga wamure kinni sunna nga kinni maga yankaynga Allah faren nga ci ko yumaton su kama ma haga besura la at besuna Allah nyagida kinni maga yankaynga bukinga na buno Allah nyaga musol liga nden kana kin ka dallenga di ti serebe ganda Allah nyagi kida kin maga mai kin kuma ne musoni mani a worno kanjo ne di ke maga la gara kota Allah farna yumatun suwara Allah nyaga nga na muson ko su dangani kam musuna no himbe wo hekane kinyinda ngan kanu lon lagara kota ya islami ngo ho mundunu lagara kota kanu ya nan gisi kinga yani kibana Allah nyaga ko munda basin tadi nasrun wara Allah nyaga nga basin tadi na Allah nyaga muson ko hana kini muso be go gemme bas tadi ken suwotini ki hadisi di bismillah wa qul rasulullah annanti rabbi yan kama adkhalna anni lundi madina مدخل صدقن تمورو يا يعني نما هو ورنو مخيري نما هو ورنو مهم بيو كمان الله هو قنين تسوق ما كوي غنو واخرجني ان بوندي مكه مخرج صدقن هنا بوندي نديا نساري رانيني مبابان كانيني نكوكو دبينيني nganda won kita ngonon deguma on kitana atun tabakin ninka Allah sina mungu no ngana magem palle hay khari pepe kinyinda bismillah waja'al surata anna dalle nyange dangani nangiri anke Allah nindi nasiran kengani demandane sekininga himenu ga konni nan katiya ni warato mun kamma digame madina طيبة قبة الإسلام كذا كوان مدينة تغنوها إن يأكل تانا يثربا يقول يوا تغني كينا مدينة تغني الله فارنتي إن أكرم مدينة والمطيبة أسرون أكل قبة الإسلام والإسلام أقول سانكنو الإسلام أقول بلي ke aya
wa iwa nyana la muru nganta bana mobe iwa nyana na hajnu mundu tay bismillah وقل ya rasulullah annanti جاء الحق birakebe angandaru makka awati tongulli yenga ti yidayenga an watin islam agun tongulli وزهق kahira batran burunge kahira batranga amagri zahuqan burunga hoya وننزل ما ki halle alla farello maka wasakota kamusiki aro tandume boriwo alkabatate igengentengo gumanga ma andanya ni himbe surungo na aya ke koni bane aw yerne himbe gani kirenga himbe gani jaga wallenga himbe gani himbe asu ko qore ken khuzaatu qallenga kingo alkaba kama ken kredumbenga alla farante ali setu na ken bogoti na sersendi بسم الله وننزل ننزل ما اوه نيانكانديني جل قران يا كمبو كني او سحرنا ارو كني هنينا للمؤمنين توندانوندا ولا يزيد الظالمين القران انت كاهر نجين هوسويا ما كانت كسرا وإذا gillo kunda nemandi sirin kafirin kama ana kusa gaballi ana lato ti tatenga وإذا مس gilli to ranganda meme كان ananya digiran kutana kensire keringa nan kita magallato tinto alla komunga anni naha agallu domi agam bu domi nganda kitabani molosi anda kuri gabani ana digiran kutu alla hineni kensire قل أموتني كل أسوغرو كوي يعمل بيسون قولي على شاكلته كلين كما أغا كما أياني توانا نتي يمينا كن يمينا كندان تكلي ويسألوك يا رسول الله وانترنيني يمكن ما يهوديان مكة نكون دهارين غرا الله فارن كباري إدي ترني إدي قدقا أنا ترني هنوسكي anda su jabi ande be nyimehe anda konta su jabi ni ande be nyimehe anda hillo jabi na banen to kebrenga ande be nyimehe adiga aga watirni nyonki ado ko banen kinyen munyen kimbakanda kenkena ana tirni nyonkin kabare ado ko banen kinye munyen kankanando akim baka ado kampo nan kayuni gilli ganni iga wuruti dinanga alla gari kankandini kari kamusikisine anda su jabi tongundehe anda kontasi tongundehe iri nyonkin kallem pay awni ken jabi mogobe kin wurna ma ken jabi honnan kayun kalle kenni kahaf ara ken walangala himbe kinyen munyen ken kananda kin baka kenne zul qarnain ara ken walangala hujan sigi yahudiyanun kamma asigi makan kun kamma kadi yasalunaka ya rasulullah wa antirnini baka nyonkin maga an wotni dangani wa nyonkinga kinnin kaman pinyede atwagu kinna allah maga nyonkin khibare sun takento arro mogo abugu mogo anda wana agon mogo be hatendi sere sun tatu wa harsa serentato wa serendar natuka lengi jarandendo hi yagam bugundendo hi sege ni adam mare men to agon kini hi gabeya gabe nga hatta al'an nyonki ngo hatendi mogo be imam mogo kita abaka kunda arono kunda amma katabaka here makitay ba Allah ti qur'ana di nyonkin Allah yahiya wa ma utitum ima ho kini ankunga gilli tuagunga ma kan tabutunane aro Allah qallinga nda komen tuagunga nda khoro mogo ado Allah qalle kutunane
bismillah ولئن شئنا wallahi o ganda kanu لنذهبن mo o gadiga ti honga o gara ken palina o katanga ثم لا ken تجد palle وكيلا an dari besana ni andu dangani bihi ti ay o kamma إلا رحمة ona aw hayke to kono hinne sabu dangani gillan kamanga an kamam pinnenga ama giri an ken kamma a khore khore ngani de kinya sabun ara wahayin to nanku amuradun suya na hokinanga himbe go amundu hon kamma nam pasota ko hon suko mandenga bismillah قل ya rasulullah ya mutini dangani فإن اجتمعت wallahi sering ngandaka huma meya ado jinnan su ika hukuma gandini tinka tarini ya qur'ana meya wala ngalaini ado kempanginya indi imma inta katarini fi qur'ana ke meya ado sering do jinnan wanda nyana yugo dangani demandane iranta ولقد صرفنا wallahi o bangandi qur'ana kedi serun dangani gilli honsu suka mandenga o gani misali ora sukoni kusabra ina waji fa aba aksarun nas qasirun po gabe mbara honsu ya maganta fisrin allahu ado kafirahu فقالوا kafirun ndi o kunta tungondin andangani تفجر يم manganda ji funti dingira bogo o dangani makka munyenni أو تكون جنة onta dungene ma awanna gonya anken dangani gilli tamarun nagunga adu inabun nagunga تفجر لنا wala kunna boge khilalaha ken naganni bogo ya أو تسقط السماء manna kamun yerendi mega ko angara ko mobe o kamma kutukute ya nan dikkamun do mi yerne honu kamma تأتي الله ma annalliti alla yimme jatinga adi malikanunga yagarangalle woni wari أو يكون لك بيت ma kompenya angen dangani gelli kangen do gorenga أو ترقى في ma anna sege kamuniti sege marenga سماء anga tan sege onta saka an sege ke ya تنزل كتابا manganda kitabe yang kandi o kamma baka kamundi o imena qara قل an wotini da subhana rabbi sinagu alla da هل كنت kebirenga nginya hotana ya بشرا nanyin biti sere nanyin biti hare ya ngira hotana kagara ngiti ni hare nye ni sere nye an kunda kubiye mundu keti hare gollede keti sere gollede ngimati ni alla golle ni kuya bismillah وما منع الناس ati ho ma sirun ka ba an yuminu intunguni birambe kanda ingariya إلا أن قالوا maganta nakarin danun mutini أبعث الله بشرا Allah na sirqi رسولا hare hakaza kenya sabuya nasirun kontroni Allah hare na nyasri oy memme ore me o kogone anta kasoya ana burenda hungoya kyanni gollenga hatta an Allah faran kondo be gono kyanni magati Allah faran do sumbara o sunu sirenye bismillah qul amwatni dangani لو كان ملائكة malikanu nganyana munyendi يمشون nani siruhe ya ga utirene maga hagu yendire لنزلنا woni ملكا malikanu nyankandini baka kamunni nanya harenga katakunga yani keni hakheren dallega harengo tini kata imen serunye nani malikanta munyendi igo tirene koy omo malikan paren darni malikanu benu go were inta terne koy omo ko ya ganiya kumba kisira bismillah قل ya rasulullah ngenanti كفى billahi agwasati allai شهيدا awashedai بيني ngena gandini arangun nagandini Allah taala Allah magiri ngana khabiran aru duqran dana ti kumunga ومن kibran geni harini Allah wasashedai wa man yemme be يهد الله Allah taala garaken kanda Allah kanda homa kinyi kanda yemmenga ومن yemme be Allah garaken sankundi تجد أولياء antari demandalani Allah ko musankuntenna anda bugo Allah ونحشرهم wana taga honun ka homa me sigin kotanga على وجوههم yani himminu ga nabbara aywa Allah an min mun kallen Allah gara kota wi kapame ala wujuhihim iwotrine ya Allah kun kamma أميا Anas ati yugul ngoti Allah fare sirun wotrine ya Allah kin kamma kata jahannaba kahiri la gara kota kenya na kamo
الله فارنتا أليس الذي أمشاهم على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشي على وجه يوم القيامة تيالي الله بيغرا ترندي إتانم بلي كما دوناري كلا وكنتنو أترندي إيا غلقين كما ولا غرا يعني أنغا تغندي تي أنغو همبيتو هو تنغاندا كوني تي الله راو كينيانا أغانتانجين تو أغندي أنك وانا سعي بسم الله عميان إهن كنتيني وبكمان أري مومن تيني أري لونغون تيني أدي كافرين تاو دينغرانا كن جهنم بريو بري جهنم يمبين النكر زدناهم سعيرا وني جيدي جبي جبيا أدي جهنم رانجي جيدي رانجي كومي كني كافرين توارونا أصابون يعني أكونا إكافرون تو آيانونا أدي وندين دين نكرندانتي يلو غندانيا قطونا إمو منيو dingani yalli okune ya wundanu wa nanya tagandedi kingani tagande kurumbai allati yalli ukumatuwa nanta Allah taala ayani kamaninga atagandi kamunga adongunga idi daroye ke Allah ni laniyananga kumagandini intagandi ikumme sirinede وجعل أجلا الله وقتنا إدغاني إكرا وقتي إوندي وقتي لا ريب فيه سكان تكندي دي كافر برهون سيا ما كانت فسرين الله قل أنغوتني دغاني لو أنتم أنكم غندنيانا أغاو مرنديني نجي كمان بينايم باهلمنا كم بقتنا أغانيا تيجتني خشية الإنفاق نها عندن كنن صبرا وكان الإنسان بس سيرين كافرين يا خطورا كتو ديا ولقد آتينا موسى أكتون كان موسى كون آية كبيرة السبان كنتني فاسأل بني إسرائيل إسرائيل رمونتر نيري إنا كان ده هم بيغاني كتير دوكو جيغا بوري دوني هانتاني هوري ننابرون برونكا كانكورو أرو يتر من نغسيه الله عليه ترني إذ برنيان جاءهم آية نكو غريا فقال له فرعون موسى دغني نجي فرعون نجي وانكي نجي موسى مسحورا أنكرتون تني قال إيه فرعون موسى قد فرعون دا والله فرعون أندات ما أنزل هؤلاء هو مكو آية نكني إلا رب اسمه أنت كمن كمن يعني أرون كما دل قل أناتو لكنك تعاند أنك من أنقن قطعون يا أناتو كنت حدا مرمت وأقولي وانكي موسى نجي وانكي نقاكيني فرعون مثبورا أني هلكانا يدي كده سوري خلينكو لأظنك يا موسى مسحورا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا على غير قال لي على غير موسى قال لي أيام فلك وأراد فرعون الأمر إن موسى دي سرو إني حقرين كامبين دي من الأرض ني بوم مصر وين دي فأغرقناه ودا فرعون تغني جندي أدو يمسو نغو كباي وقلنا أوتي إسرائيل أو إهلك هلّي إسرائيل من دعني قطعوا مصر ويني بركة بالله رجينا غنداري ونار تغيل فيفا جمع ملك انت ودا قرآن ينقني تتونغا قرآن يمي ينقا تتونغا كبرين الله فاري ومن فارناغو ما كانت نغالين دانا تونغي يموندا أرغونغون دانا كافرين دغني ورانيا قرامبويا نا تغندي تامبيلي سيني ما تامبيلي دو سينو سكين قندي كودا أن قرآن قرأ سرون كما كبا أو على مكسن كبا وجيه ملوملي هن كبلا كني الله لا دعنا كني السنة خرجندي نندقته هن فامي مندين صبرا عند هقرا أن هوت عند هقرا أن هوت ونزلنا هذا القرآن ينقني تنزيلا ينقدين دي هن لا هنا كي هم بكتابه كي آيات ناري ترنبي غنيا كتابه كي هنجابون ناري بسم الله قل يا رسول الله أنجن ننتي قطوني في قرآن مقام قطوني يمتا يعني كنت تهديدنا قصقي عند اللغة غير كما قصقي كي قرآن قلني كاي
ayangati tongunga na yankandi anda lunga sagai lunga tono إن الذين غيموا بينو إغرتوا كن كنا قرآن ينقين كاني أيوة كن قني إن آية قرأ كن كما يخرون إن كنوا إسنقين قطن كما سجودان غنيا إن دي سبحان ربنا سنة وكما دغاني كما وكما ينانيا لما فولا أن ينبويد أتيو هارون كيني أتي مهلا من ورن قرآن ورن سبحان الله أهي غنيا وقن اسنقن قطن كما يبكون يوونو قرآن وكن جدين خشوعا ما ينقيا الله رسول الله أني دعوني يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن إيه محمد تي أمك منو هلي بتو غاي مي غندي دعوني أنا أوك منو هلي تون كوني ده كني تعنت قنن قطع بل بيزوادو هو باني ما عن كتون قبني كنت هوني أنا هلي الله يتوني himbe ga nakko nan ka hay kunni to ke ma ngutu al angana diga men kun mo be amo jabi ne kundu Allah ti dangan qul ya rasulullah ngoto ni dangani udu Allah qar Allah qiriti Allah abudu urrahman wara qara qiriti arrahman ayyamma to ko libanasu aganda Allah qirkinga ke suna to ni atoni Allah ismun li zatihi atoni arrahman kin ma ngutu ni adangani الرحيم هكذا ديغانا تون غابم تا كويني تي كمانن غابني اي او يمري ان وسري بانن لي اما تون غابني كن داينا سرو هليو بسم الله فله الاسماء وتون غابن الله ونسرون غني اوا ناجاتي متانكبي ادو كب كين سوني تو سرينغا durang kre-krenga kubenu dangani ti arjana loyinga anga durusi ti tangayinga ti duwawu jabinga tay wala kem on konan danki Allah to agaben yura ken to gaben ta ko ni ti Allah gaben tan kabbe kero kabun to ngani hay e taramizin ken mu hillana an kabakono kampanga tuwalu ñugol wono sisa yo ke tanka bero kabungo zonna honu bugari tikun tasirti Allah tay na honu bugari tikun tasirti ani hadise ñani imam Tirmidhi gara himbe sahandi ike ma hadisi be sahande ni Allah farendi ko aw kendi imbe nugo konni na ga wonda yake bi basiya o mata campagne ke bane ka kre nga koni himbe yu de kenni ku yo honu wutuno na kembugay mana honu koni mo nyilla na koni mo tara dikam posna de koni mo ya lal waqaha kini yagarang kota ko kampanga inta kun niga litanbih la na burunga yimeni khalen sahabateni wa kinya bon tahon suway inta tinga hadise ke la hundeni wal madefo ngay ay wana sahih Tirmidhi aken gara himbe no wutu aken maga hadise be sirengen Allah farenda ko foti dara kunya ko mami bismillah ولا تجهر رسول الله ما بانغاندي بصلاتك كان كران كننغا هلا كفانو واندا كنمبو بورين دوكاتي ينغو نقبيدي iwo qur'ana dukatunu iwo ayyan kandanan dukatunu
aga yankan gembi wandu katu ila serem magati inta ketto ko ke sabuda bone nyugo ganda ya de an an posle nyugo to ko huburu nyugo sabuda aha nganda keko aw boti bure nyugo boni ni husire ngandai ko ne mota namun dai an karankanne Allah fare maga gangu illa ka padu nganda mugo qur'an no kun nyugo no bori ndu katu iwo Allah kana meya na qur'ana ka iborin kan de meya nanga nyime ka borin kan de meya kebirnga qara ka to haqqe iganda mu ko be bismillah wala tukhafid ma gundondiga ti ay gundondeya himbe wona sabuyi himbe nu ga mun dana mu wanta te kun kananta mu ko ma ya kunu kane kira manin to wa butaq sabila annan nagando kille mundu banga ya qoren do gundo qoren naga kindi qaranga nagando nga yole kyawono daiman an wo himbe ko ni himbe wol hinna mu a kempendi kuntaram pakenga minu kan tamu dana mu go hokonni ma wi de gonu ihin gonu ndime kibrenga ma ko ma o kmine kundi go yenga ma o ngene hokonni nga kian hikmanga bismillah wa qul alhamdulillah ngotini tigandengo alla dangani alla kebe amalle be tigiti wa lam yakun kapalle mamanya adangani bile imarandindeni wa lam yakun law waliyun awabbe sana manya alla dangani nanti illo konta de na lowa ke sabuda illo kontingin na kewtunin didema ay kempe alla walnu benu gono alla imam be si de mandenga nan be si kuindenga nan be si tangandenga alla ma i walinya nanti aworni dema ay in adamare ma gondo me na gam be si ni ngo be sina ngo be si ona me de mo hindi bi alla gati ko mu be ni walinga ama kunya i walinga mina zulli illo wa kuni dema illa hundengene kuni sembendi la bil aks akenyi mana kunku ayani sembendi ayani lida ayani khan bismillah wakabbiruhu rasulullah anna allah qorondi ya allahu akbar kabira allahu akbar kabira allahu akbar كم هو ياسر الدين ده كم هو ياسر الدين ده سلسلة خلينا مطلب رحمه الله دنيانا أبو سعدنا ده سلسلة ده نوع عشان هو تكلمنا أو سرور وركي نافلا أركنو تمي الفاتحة على القارعة تباني قل هو الله تكرغو أستغفر الله تمبل كاميرو تمبل كرغو يا مؤمن تكمي أركنو تمي الفاتحة على القارعة تباني قل هو الله تكرغو أستغفر الله كما أرو تنبيل أرو كراغو يا مؤمن كما سرب غانا تليو كمون سانم بابي مبراجي سانا كمنندا أستغفر الله تنبيل أرو كراغو كما داري تنبيل كراغاني
تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى